Ia, tula mai sa no tu so tula fon tau fa. Mo le atu fa ftai tele la fionga mo le no le Itumalo fa leo se manatu. Atala no lo tama ai ngola tu. Le ano liu le mo le atu to le me uma. A fai usa no le fionga le palmia o na ina sa mo. Na wa ina fina ngalo la tu. Ai a fa le kongula sa mo. Fa fe makongi. Fe o ia. A fa le tong sa mo o tato uma. A sa ele va o sa mo o mato uma. Tato uma. Sa no manino o mato tai tai. I mafu anga. Eoi. E maloa o tau tau. Ai o mandao o fina ngalo. Ele ta fia. Manatu e watu. Langa o sa mo e foto ten. Mai o le mato ta fa yo ile. Sa o musu le tai tai. Le mato vai. Si pe sa no e amata le mafo anga na fa tu wai. O fa vai ai le fa tupe tu tonu sa mo. E nga ta to mal malama le mafo anga na fa tu wai. O le fa le tupe tu tonu sa mo. Na fa vai na le afi se la val fa. Sa amata ina tonu o fa tupe treasury temilia le mea ka o le monetary report. Le almena tu la mai la tunu. Awane ngalo ya tu tu ja afi se la val tas. Mafu anga tonu alea. Na ve ese mai le mea ka o le monetary report mai ko treasury. Ai mai fa ko ese fa tu tas. Aisea. Wa apa tu malo. Fa nga mo tu ke ye le te tau on fa nga ina. Ele tau. Kala me no el tatu tu. Fa tu ngo mo ale la IMF. Fa tu Central Bank. O le Central Bank mo tu silfia. O fa nga fa ngo fia le Central Bank. O fa tu pe sa mo. It's a bank. O le fale tupe ala tunu ulei. E fai ngoa Britania o le Bank of England. O le tupe ngelani. Le mea lea na lion fautua. Le MF le taimi lea. Ave esele monetary report. Fatutu atas. Aisea. Aua ni toi o sa moa me lea. O ni toi o sa moa me lea. Mai ele na sa mo. Atu no o malava o muli tai fa i fen fa tem kas. O le lunga lava le le lo. E lunga lava le. Sa no le fionga le. Bisaya New Zealand. Sa. Ese le chairman, ese le governor. Al governor o ia le tai fono o le monetary policy. O le me pico silian ka ho. Kala ngolo pe fa vai me ka tupe o ko vanga fa yel ina o tala no ale tala tupe malon sila i tau sangal ni fa silile mi sta tupe i le ko vanga o la se fu nga auto e si ile le interest rate fa ngo yu sila ole official cash rate OCR fa ile fono al board uma ai et zusa et honor po family sto tolu le ai awol si family sto tolu taun si on the cast le vote le ko vana et a ofi awol si o ta ya na so ai au fa nga solo le forno Palemene al sin mo ala vale atu stala mi sta tupi o le aso fina ngalo il fa un Central Bank al Reserve Bank awos itiale OCR al tala mista ele sau so manatu yai ele ai ina ele malo le fa un Central Bank a fa le tali ngawa mai Central Bank ele Reserve Bank tali fo na ioi o le malo ona Central Bank fa we tatou tu la fono
whenga whaavai, multa iai. Ai ama he aloa, na tu ulo leo Central Bank whaianga lua. O lalo fiti, e pui pui il whaavai. So jitsa le se senga, i lau ai, i le Reserve Bank, functionary Reserve Bank. Ma i wham snonga. Whiwhiri fo e o tau, whiwhiri tātou. Aia uma, tātou te le apatu iai, tu e whaila tō ngā lua. O ne whapena le tā ua o meni. O le Central Bank, o lo la tō ua i o la tō rima, le tamau a ingo Samoa. Ma le whaasoasoa ina le tupe le tonu une. Awa uma sa noa le whiunga le ministai functions o le meni. O la kou, e fofoina, a o te vave le tamau a inga, ki lana. A o te le ngese, whai a wala tia ilunga. O la tō la tō malua, ia le value o le tātou tupe, ma le value o le tamau a inga. A o vai le Central Bank, e usu tātou e whengaluenga, e usu tātou e vai le tau mawhai Samoa. Lato mta whai oi lea, e usu e vai le inu ai mta mawhai Samoa, po lava, po tutoi, la le sitali mai lisu lua masina, la me whai, wa la tau i o lewa vai umai mga vai e sau tono vai tele lea. A vai atu lai titili, sau le mga vai lai titili, pa penafon control e vai e lotu i whafon malo. Mole a, o le lato mta whai oi, ia te au, it's a safety valve, o le pui puinga, o le malo. Pui puinga o le malo. Aua ne i toi so na whaia le melea, o so se malo le laulangi. Tasi le mea na malo, halu ati nai. Whapa ure interest rates. Si i tongi tangata, tufa tupi. Whai mea uma whape nai, whawhiwhia tunu. Tato uma whape nai, le se malo le laulangi le, ma na amalau nau mea nei. Ai o le ale functional Central Bank. O la tau, e wawa ima whautua ina o tau. Wha mole mole, aua, ta haufi, whale mu. A whapea la e sau noa mai le ko vana e le ai. Langa iei taimi. E iei taimi le onga tasi ai, le fina ngalo le malo. Ma le fina ngalo le, o le ko vana male. Ma Central Bank. E iei taimi, tele taimi. O le ala lea, o le whatutu o tasi. O le ngaluenga o le kovana ma le Central Bank. Ina ia whaia lan whautuanga ma le fefe, ma le popole. Le te o watu whautuanga ai ave sele na tuli ia man ngaluenga. O le aunga atoa le na le tautalo ina le so. Ma le mafuanga. Ina ua mai suinga lua fesu lima. Asa ili wha maumaunga. Wa wan mo la aunga ai. Wa ofisiri ngia le mea tonu ale le to tau no mai. Ai se ale mea o sai tai fono te ko vana ai tanga te to tas. Ai se a. Ia fa manino a toa le te milea le mafua. O mala mai. Ina ia tu to tasi e le whainga la nga luenga e au noa malfifi. Sa ia fo ia ko ia te fono mo. Mai tua. A le polenga lea. I sau to tonu. Ma mai ani o nei mana onga. Ma ni o mana ia manatu. Fa pisinisi. E a wha ina ai. Le whainga ngā ruenga le kovana. Langa le kovana e wha asa. E wha asa i lalo tu la fono. O na iai lava sisi ang application. Other than ese mai le mele langa ruenga le whai. Ina i awane i lua ngia. Tan wha inga. Awane i lua ngia. Ia mau tū le whainga le. O le mele. Nau fionga. Lea la ua. Mai le wha le finahalo le MF. O le tū la fono le lua afe su lima. O lo matua mau tū. Wa mau sali. Ai, le tū tu atasi o le kovana. O la fesili le lau fionga le mista. Ai se ala o sui.
E se meu tu. Awa o leo manino le Palemene ni. Ele oni suinga mai matanga luenga. Pol Central Bank. O suinga na fina ngalo il malo. E tala noa le malo ma le mof. E tala noa Central Bank ma finance. E tala noa. Tala noa. Yang ala kunga kas. Ai ai le leina. Ai le leina le na ai. Lala nan ave ese ai le fai lo tusi o tupe. CEO finance. Ave ese. Ona ele ngata ina ia tutu atasi le ko vana le whainga o an whainga. Ai tutu atasi fo in financial le whainga inga o tupe langa pakeki. Whai ai le whaatino ai mwhai inan ngana. Lea la ua a mai le to finagalo. A ave ese a whai se tete fonofo. Ola improve our governance. In what way? Ilan mafuang. Wan me tono ana le tfsidi. Ale wa mai le swinga. A whai se tete fono. E ko le ia fono ole. Al board. Ola no winga. Wa ave ese malu si anga mat ko vana. Ole I lola, po whenga Lealailepule le, a whenga Lealailepule lesi. Mai iai le taimi, ono fiti ena iai. Ai leo se mea nai mo mia e tato. Ioi, e ia tu nua Pasifika, le iei whainga lea. Ai lalo la tu la fono, me toa pui puia, mai le latest lea mai ngia le Reserve Bank ni sila. Lua filo lima, e whaintau whai tau iei. Imta uptonu alea. O le fina ngalo I la tonu whaitu suenga. E sili atu e whafo. E ko vana, ko te telefon. Ono tūlanga ia. O le iloa nei po lal mea whai. Wali wapele I whai mo mona whai. O le si vaenga leo fisiringia nei ia le au ngore tō suinga ia mai. O le au alau tele, awa noa e whamalo lo ai, ia ko vana. A whai oni mea mai e wha Mausalia tu tasi per sa nol minsta. Et ese la le finangalo le mai. Ma le mea le tono tu la fono. O le mea le tono tu la fono. O walau tele ma tele a wala. E fai fa malo lo ko vana. Ai sea. Ai upu te tele na ina lo fionga minsta. Te mna e fa manino. Langa le sau fa palang, au te whiwe wa aila meaning o upu nei langa tauna ma awa whaiwhinau. Upu nei, gross negligence, serious misconduct, and persistent breach of act. O le iloa su e po lerfa sa moni. Au fionga. A whai, o le numela, o le fuata walunga la valea. Ala tala le fai te mia o mistala ola. Isi o wal matum tanga lunga. Ela so mua na matofilo ai. O le ngalu wenga pito sili ona taua. Ma ave e fa mua al CEO. O le sa o fautuanga. E ave mistama man malo. You are protecting the integrity of government. Pe ita el mista pe le fia e el malo. A whai la whai unga me tau whai. A whai la wa watu sto finangalo, a ele tu sai man finangalo ko vanda man tangalo. Tau tau fia. O le whai lang tute, pui o tau. Toe 5 minute suiro sa noa. A ele o le mai o le finangalo ko vanda. Ya tu ta ngofi, whai ni awala. Whai ngofi e ona vesi. Tonga from Talai, te avanoa. Ia, Maria lava suio Faleata toro lo sa noa tu lava noa min stao tupe maua. Anga o te lavea I le komiti o tupe tato malo. Ia, e le lei whapupula atu. Ia, se malo loro sui mabalu. Se koma lai kiki. O le ta ua sui mamalu. Poani mafua aga. O la ina sui tiute ia mavaenga uti una tutu la fondo. O tasi o vaenga le lalo la tanga luenga. O vaenga le faso tusi. E me sa tupu le
pe a ma le ono tau sanga talu ai. Sa mai le malo le company le la tsia tusi. Ai o le tau sanga. O sa uni tu company le so tusi. Ai o sui mai. Na facility company le po ai na fai fatonu ga sui ai. Ai le fai company le fai ele se tusi al malo na fai la ver kovana. O ila le facility lo ma fofo independence. O le tulanga fa so tusi. E tu la fondola. Le foi baba tu la fono. O le amana ia tulanga fa so tusi. Ai o te facility tu ai. E lo la ve external auditors o internal auditors. Lo no winga. O tangata so tusi lava, e tonu lava Central Bank. E facility la o mafofau. Mata o independent le vaenga, o le whao ngahe la tau la toso ngā tusi tonu Central Bank. O le mea lana wale tu la fono lau tu e mai tu la fono lea. Ina ia wha malo sia, le independent external auditors. O le tau al vaenga lea, ia aua nei se a whainga, o le external auditor, i to tonu Central Bank. Aola te mila o tu so tusi, ia le ai se a whaina, le ai se ainga ngai tangata tonu Central Bank, ia independent. O le tau al independence le, e mawhai anu whata unu tiute, pe on mele pole tato malo, ai mese sui malo. Ia watu so tusi, wa independent lato, whata unu la tonga luenga. E le se whaia, e le ai mani so tanga, tonu le Central Bank, e na ia malu pui puia, le tuto tasi, o la to so tusi el malo. O tasi lana vaenga le sui malo, whengo fungfitalai. O tula ia to ina fa manino al mafuang anga ese tau al vanga o me sa tup a fa ina tupu mo re ile pawa ile komana na te tofi me umaya o te tau na sui na o iro atangi re tau le independency i me fa tusi ia mar fa la lava le fonga talai Malo fa tai ia le o pipi mai finanga le install tu pe maua ia tu sa fa mamanga o nisi vanga sa langa ia fa i mai ala sa o le media asa ngoma le miska. Fai mai lau sa. Rasa sengal sa no ngale mista. Man me fo le tafsili ai. Oi auditing chen. Oi auditing chen. Ha? Fa pengal mel. Ma fa la ai inga. E audit mai fafo. Fa pengal nga luenga ia Central Bank. E audit mai fafo le IMF ka ia mai. Vai. Fes. O se swinga le. E fa singa le fai. Ele se me ko wai. Ba fa il mele audit wa fa ese le finga le suinga fa malo si ai le governance ese suinga e la mati ai le tuto tasi o kamna ko vanga mang fa ngfai o le mele la un toi mato o tuto tasi ko vanga man fa un male ko ya au apa tu ya ole fa mo mele o finga e finga le mista man pan ya se o pose lilo sa mo le kiki no ko mai ma ale we need the confidence of the tupe umai tonu Samoa. Tato te mo mia le fatu tuanga o tato paanga le o longa ruem Samoa. Tato te mo mia foi fatu tuanga o tatangata o toule i tupe. Wa ke le sau ko palmi. Me ai e fe kua ka no foi kua. Se wala ngoki le kwai malo o le leti value le valuinga a pistile value kala. Wala ngapisi o le ku la interest rate. Io tara no anga na ila tou. Itua. Ai sau tonu te nofu mai vai. Na. Da se vai e sau Samoa. Le sau ngol ka niku. Sau Kongo le. Le Samoa ngau. Ai to wa fio mai Kongo. Ka kia le. Ta atia sa tonu mea. Mo le kope bilionga. Le mea uma. Ia la lenga ngau lo fio ngal miska. I mea io new money. La fa kuanga. Ku unga mea. Ia fai ngai lau fiunga man malo. Ia langi fai malo nisi me lei. Hafkai mo la ngoa, soi fua. Malo, haftai. Ia, sao no angal sui. Ia, ilo finanga falia. Tuatu la no ra fiunga pan mia. Alo la no muri la ho tata to te malo lo. Tula ia tulava la fiunga le. Fong fetelai i o tau a finanga lo falia. Se o lofa na o lofa nei. Tato o ia me le wa batu malo. O le me sa no ia malo, mali o le me na fai. O le fina ngalo na sa mo na me tato. Yoi, o le batu ai le tu ua ia tamalo to fina ngalo. Yo le mga ku e ma ko ki sa ngi fai se me le anga kau ke le anga mai.
Ne ai, sila fia ele tua o te whaipela upu lea. Mana si me mana i el taoni. Mana i el kiri vanga me ngolu manatu mtuila epa. That's soft. Yo, ele mana i el na. Ya mai tato pingi. Ai umatu lo fo ngang ko ako i fafo ko liu fa solo ako. Ele ko po ngere bebes. Ai vai le mana i nei. Au mai avatu fa malama fa manino ya. Ka ko ole karifir ka ko suwa karkas. Ola upu le la ofiong al fong telai. Man wia tau mbangol tato fono. Malo whaftai, ia. La e ia whonga waiuta e au ngau au tele ne yaso e tu sai fore tu la fono. Malo whaftai tau finangalo whalia. Sui mamalu sa whalia finangalo. Ia lea fwa matan tali atu malo. Ia malo whaftai tau finangalo. O lea o tātou tau nu mai tātou taimi manava. Ia o manatu la whamuta e foi tātou ngā ruenga ili ne yaso.